Shongkun ke jingrake ya ke jingdap chispa snem jong ke Balang shnong sophoh parish Umsohlait. Ha ketiga sengi ukongsan ha kemas bekun dai Reverend Father Gerald Kongji. Bat ha ke jingdon lang i Father Leo Yaubos parish priest Umsohlait. Rengkat bat i Father Assistant parish priest Father John Paul Simsat. Rengkat bat kiwe de ki Father. Ha kene ke sengi ke long ke sengi ke ba i Shongkun ke ba i Phu ke ba i Ping Shisha na ke benta ke burom jong ublei. Kajing ayu try jong yu Jesu Christ, kajing ye jublay, bagajing aslog jong mensim bakun, kanan berboreng kad bati. Apla, aublay badan mor barok, kadapi kemen keparang. Margale pop sibone daging berkat nagatin nagakam badaging leklet daging le palat jonga daging le palat jonga daging le palat bakrawe jonga orisne yangi dalama pigi pop kisang gilat kilat ki jongi onyalam yangi shagajing em bam jukut.
Ngika pat ko try, tori tu sumarya kayeng dasam jong me. Daka jing it baklam po. Bada ka basyan ya telitang ya kajing kalman ya kajing ay bren. Endo bay cakari ya ka barbor, daga jing ya da jong me. Thou try jong you Jesus Christ, kukun jong me, ubay ang makasinsaring kadban me, kajing lang kumay jong man simbakun. Uglay, junam la junam. Jing pule nak kitab Job. Job lokran atau breu ungan hak jintrai kalasi hak ne kapatai barato kisngi jungu kimlong kum kisngi jong menonggala kum rau balang lot ya kecikar dengan bat kum menonggala ubak menenti ila kebainong kumta ulamang yanga dibenai jong kejing sudah banyak kimet jong kejing kerdet laai kumta hanga habang atia ngaom lano ngam saki handrai kamet kamkut show ban ngadat dari jinglang hadu ban dasai kisngi junga ikamsta ban yaka tangtari jong nong tanjan bat kisukut no klan kejingkerman tokin mau ba kejingin junga kalong kum kejinghau bat kikmat junga kanoming jinghasyo kapten jong try dan video penting ini biar orang balik start meeting. Kajing pule na kasiti banikong upalos baku cati Kristan hakorin. Ko para ladang ayalap ya ka gospel kata kamay hangaya ka daw ban snokraw. Naba labensyat hangaya ka kamram. Kordet yanga ladang ngamyalap ya ka gospel. Namar ladang ale ya ka ni dala ka man snokha ngalayo la ka bainong. Henry lada onday kalakaman snobha lapen kamti kumjo hanga kum kakamram. Tiye ka ay kabaynong jonga kalongtang kanir. Ba ha ka jingalap jonga nganla bansyu ay ya ka gospel kalam dadawa yala ka hop ha ka gospel. Wadla long ubalay buot na baro tibriyo ngalapen long hiladi umraw ha baro. Nang mangandog yo kring bun kat bala. Bat tiba telot ngalale ke bubat telot nang bandog yo ya tiba telot.
Ngalapen ya day yaladi na dong syadong bat kibriel baro. Kenang ban yo penem lakumdo kumdo katu kaningut laki. Ngale kat ka ba ngale na kabenta ka gospel. Kenang bangan yo benta lem ha ka jingdap ku jongka. Kaktien jong utral. I don't drink but he. Ka jingkulen gospel bukut kat ko mumarku. Agak terkumpul maribi na kasinagog Yusulalay saying usiman baru Andreas lambat Jacob Yohanes kasingkan kurim usiman kalatiapang kisyo bad mador keliathu hau Yusu sepang jongka tilolait bat ulabat yaka rekti panlopennya yaka baga kisyo kalapelait yaka Barkalapan kaya cingbam niki. Anna premiet tang susap kesengi. Kelana aku ya baru dua pang lari kiba Shongkun. The baru si shnong kelalu Mahmad jingkang. Barkalapan koi bun ba basitom nak jingpang kiba harukam. Jaga Balang shnong sophoh. Apo kejing syarai jong kirang babalang bat kajing syarai jong ifra liu yau bo bari ifra John Paul kileng do ibadan hapdeng jong ki banlaw berbor kata-kata kasyen jong ukris ubalong unong syarai unong ap lang brot babah ubabasa yala ki jong ipadar baro kibedan hangni akalumpong Bariasno man sim lang ha kanigasngi jingkemen jong kani Balang shnong. Yai kublay ki sister ki bedanang ni. Kerpang ki sister ki reuniam ki balami na kani shnong. Yabaro ki ba lakhat shobha kani gasngi. Bariapi ki parish ngay jong ka parish Umsohlait bat ki shnong bamadjan. Kadangot kiladon ki senran jong ukris. Bat nagini ki karangut lahe lasan ke jingget hau kris bat nantangi ong kata ke jingget kelalong salonsal Katolik na ki karangut ki apostol dei hang kanigayeng manidara balapan kai ki kun blay bat ki kun jo kabalang kiba na umtengam na shnong umtengam na shnong turso nagasnong mau syaro, nagasnong makalang, bat kasnong mauyong. Ilale kamba ini. Wapun kembau yangi, badai kabor mensim jauh blay, wapun itu yangi, jauh blay bersisa, bat kumno ban mandi yau. Kerkampula ke jauh blay, ban penka,
Bagan penroy yang jingit jungi ko long hakano kono gurukom. Lai day hay yeng grill, lai day hay yeng dara, kay kapakong san kalong ublay, ubala trekam, hapdeng kinikikhat arut ikristan beningkong, jong ganay kabalang shnong. Nagayeng mani kabakir dara, ilayo igani yeng mani plang. Nagayeng mani plang, Syakayang mani din. Nakayang mani din, syakayang mani daubilat. Wala kilat kislam, panban kadon jingdan ringkat jang ublay, kaplelat yaki hakapor kababiyang. Bakat kum kajingdan kam jang kapor. Naman pa ublay, ubang ingit, ubapan pao yalade, utray kam hakapor kababiyang. Ya berkom trekam ke jauh belai, ngiyong kaya kebabiang, ngi kibriu ngi kain por, ngi kain na kawai ke tentas kawai pat, ngi kain na kawai ke minit sa kawai pat, ublay trekam, tatkong dijing kain por jongi, ublay trekam hakaya kebabiang, kaya kebabiang kemut kata haba kadonot kemensim jongi, kalalang kebalakre. Bani opriang ni kijingai ay kijong Kasam kong nagbanta ublay kisisni kilong kong kisiyajarsni siyajarsnam kilong kong kisisni. Bakini kikarangut ikastan balintong jago ni kasnong kiliyong mat ni kita kikilabmat ha kabaw ublay ha kaya kabaw biyang ulat rekam hagajing im kejongki. Abraham ulat siya pengkela kagerteng nau Abram so Abraham. Jacob ulayo kagerteng tamay nau Israel kagerteng gabaay Blaihi. Simon ulat siya pengkela kerteng sa Petrus kabamot umausyang. Paulus ulakala kagerteng nau Saulus sau Paulus. Kagerteng jong kani kabalang shnong sophoh bat kayeng mani jong kani kabalang shnong kalayat lingbaru bun gijing kala kerteng. Hagini kisis pas nam labun gijing kala kerteng jong kas balang shnong bat jong kayeng mani kaba ki mani blay. Nagagerteng lomso niru, sagagerteng madan boy. Nagagerteng madan boy, sagagerteng madan ka. Nagagerteng jagabalang shnong madan ka, menta kane kata kabalang shnong sophoh. Kane hado menta kung kabalang shnong sophoh. Nakayang mani jong Paulus bakul. Sakayeng mani Petrus bakul. Badmenta, sakayeng mani jong Francis Assisi bakul. Lain po kanaya na, bagajing kala kerteng nau Paulus, Charles Francis Assisi bakul, kawan nakadaw ba Ifran Libyo, sangma, ibakla banwanra Eustasio. Agajaka banwanra Eustasio jong Paulus, Apostol, iwanra panban Eustasio jong Petrus, bakul, apostol. Diha kata kajing pat, bampat sud pat shore, yang kani gerteng Petrus, wabigidan yung tau stasyo. Tenda ki berdar, bang isngongong, yay kublay ki berdar, ibawan, dan pelong kay jakasa, cungki kani balang shnong, layo, yang gerteng, u Francis kayeng mani, jong Francis Assisi bakul. Kadai kajing pensanam, ya kadai kayeng mani, ya kadai kebalang shnong, ha kapor kebabiang, bad ha kurkom kebabiang palang. Jesus.
gerpat yame kotrai. Hidawai na kapenta upa bukul, kilengdo, kiriunyam kintay batsinra, bakinang la, bansharai kipai jong ublay. Ni gerpat yame kotrai. Ni gerpat yame kotrai. Iduai na kabenta kibapang kibistong, kibomlat, badyo ya kajing sumar kebabian. Baling ba kajing kerku kejong blay, bekinyo ya ikam jing penkot, ba kinyo ya kalat keba sumar na utrai jisu. Yi kerpat ini kutrai, Ni gerpat yame kotrai. Yame kotrai. Ni dua na kabenta ka parish duni. Bakan la bansay ki riunyam, bansakri hakabri sawan jumtray. Ni kapad ni kutray. Ni gerpat yame kotrai. Midwai na kabenta kajing sup hasla pertai, patkan tam kajing sup haying hasan jong ngi iway pa iway. Ngi kerpa de me kotrai. Gerpat yame kotrai. Midwai ru na kabenta kipai jong blay, kipai don lang ha kane resmi. Bau blay ulang the aki jing kerku halor jong ngi iway pa iway. Ngi kerpa de me kotrai.
Tumi ay ngoyaw try kan ratu play jongi. Da shisha kalong basong hok bat ka badai. Kadai ti jongi bagajing pen em yangi. Aman laga por bat ka chaka. Paray ngoyame ko kan rat ko pagakoy. Ko play badon por bat bam juko. Leng bao try jongi uji Jesu Christ. Namada jing kayo ula pentamaya kalong reu bala jon bada jing shashi tam jong ula pendam daya ki pop jongi daga jing mi pat jong na ki bayan ula play galanti shaka jing em bam chukon bada gabakiw shame upa Ula plewang ya ki kerdot kablen Tenamar kata Rengga baka kan huan chong kiangel Baki reuku Ngirwai ke jingwai aro yame Kat baklem sange ngi penpna Life Spark 9%. Nakalenti benang Life Spark 9%. Banduk penkentang yaki bagan kelalong kamet bagas nam jong kun jong me utrai jongi uji supres ubra hukum yaki bad penbentai ya kini kicing bayan nabar mahuhi hakamit hakabalai tino yu Rashim yupu badagbai ngo yeme ula duai kerku ula kedia bolai hakisendran uang doshim Batu bam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga ya kaban naiti na kabanta jongki Abajo berukam dalalai bab leshim ke khuri badagbai ngo ulai bag ula duai kelku baulai ka Alexandran uang doshim batu di nagane pibaro namar kane kalong ke khuri jong kesnam jonga jong kejutang basemai batbam jukut ya kaban penmi na kabanta jongki batjongki babon ya kaban ma pikipok tolai kade ban kan mau yanga Kajing maya jong kahajing
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Oi, 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 oi.